Kami gitu Sonia Putra isi bangke non ke bang taring ko dan kep Narendra Modi Bharat Prime Minister hari benglong ke bang dia long rong khang lu penda ke ong dung armu ke tong dunangi po parman se kacing wa cingsa tapi isi bangke Bharatiya Janata Party gitu hari benglong autonomous council election ta ke bohalo po jumlah Janata Party asong bang anso se yakong party tu party kacing ti Nangin pen tu artikel po apa thang ni jiru na sa campaign po thang nangin campaign apa thang nang jiru mupan ni thana lo ka memorandum idun po tim kar benglong pen jadi tu CM Dr. Tulam Rong Hangsi urhi pensi upa nomor 1 ke autonomous state of thang bar baki development alam si idun po kasi la mondol tu pen ke la mu pachini teng ke 6000 po hai 6000 so se 8000 crossing 8000 crossing tema kape ka parti tongda nanglang nungi do ji lalu lagi Bharat Prime Minister official program lagi party program tak kali mati official program boleh tele sakuri eklam tum tamela soni ke suti anisi suti pidaji council bana sakuri eklam tu antame dolong so meeting long ke kasih lagi Bharat Presiden Prime Minister boleh tele ke BJP Prime Minister kali lu ke Karbiang long arar Prime Minister lo lagi kado ya rat adonang po